Some of us belum pernah main angklung. Tapi kita uji coba di sini apakah angklung itu mudah dimainkan atau tidak. Jadi saya mengundang anak-anak. Jadi ada 3 lagu anak-anak yang saya minta anak-anak untuk bermain angklung. All the children, can I have all the children? Suami, let's come. Hadim try to ini tradisional instrumen. Biar rame. Lihat di situ lihat. Ibu-ibu yang itu biar rame. Ini number 3. Yeah, what number you have, Leah? Number 2. What number you have? Okay. What number you have? Number 1. What number you have? 3. Me, okay? Again, number 1. This is a sign of number 1. Can you say number 1? Number 1 is out the door. Okay? Number 2. Okay. Number 3. This song, okay? 1, 2, 3. Look at my side. Okay, again. This one, number 1. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Okay. Do you remember your song? Okay, very good. Let's try the song. Apa, Bu? Let's go.